number na egu afidie ni so na frɛ papa yɛnkɔ ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wote na num kasa mpa ubo ebeto yam yɛnkɔ hɛ ne mra ya frɛ na na yɛbo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adom no nyame de ma yɛ kwa wo sɛ yɛmfa nkyɛ kwa media me dwuma media ne sɛ me nyame som ne me sɔfodie nyina me se me hwɛ nyanka nwisia mɔbɔ wafo bɔdi ana me hwɛ wo na wo ba no so nya nunku anti ɛsɛ me ma wo nyame asɛm na wo nom na wo di na wo meyɛ wo ba ni nya gidie sɛ wo ba no na sɛ wan ka sɛ mu problem na bɛyɛ dai ɛbɛ sɔfo gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi ɔyɛ dai wo gidie wo a wo hwɛ me no wo a wo hwɛ me sesia wo hwɛ me wo na me no wo ka sa asɛm no bra ani akyinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahotɔ be de ba bi a wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me so wo de beda anyi akyinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwɛ makira kɔ ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese amen. Dofo aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eyeba heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka to se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe no ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eya osonko abetena mfise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrɛw ene senti no bo ho tene ne nsɛm a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se haw abetena no mpenim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola hyebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo se o hwehwe ba ye be chontu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkase mu hawo a unompemu etutuo usisi achia ukotodwe unanti so a enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia wo anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum
obi so dia no de akwa ne mu a esi ne tirase no me pato bo se ne nipadua ne ti hwe fom enti so spinal cord dompe aya ahwe ne ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompe mu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompe ho adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye mwa na ye ntu ndompe mu yade nyina ase emfa ma Homo. Mepacho. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Tabawa Bobuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yanyan dano. Ya poama baby, ebia no nia daje, ebia wa manone o akontum, o prefia yes ye wi ato because when you be a near, oba be si home for so a ye beboa ama estate tiapo, ye nim se sika pa ya, ye nim fifire ho asem, Bible so dwuma ye ni bia na katu asem, e mo dwuma nim fifire we wona wona say enti no, wo fa me ami ko gina ho, bia ye si dan, e hwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan, sebe ya wo to a there are a lot of estate ukota enjene nzu aminu ato ukota enje na enwo apurugu ade ye gina ehese enyem ekotote ahodi bom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edinsa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open product to product dey Prota eni echi, prota eni baby a traffic wa. Enu ntini efre home no. Efie de ye dia. The prota bia wo pe wa santimemu. Eni nkura atwa mo ahia de. E betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi. Ye dia efre ne se, ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man. Asase kakraka ya mitwa che oni nyina. Asase kakraka ni nyina. E da tech he ya tech. Kuma se tech he ya. Tech area he ya ne wo. Brania mo bia bo so da form. Afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skama abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kase na hwe on workers no bi abo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depended orders on your work e bi kura beba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days you be travel blog no ye ni nyina agu cars mu ye dia fogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se gu so keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o travel blog no gu so wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contained dobro the time bi a ope bi a na be see eye home estate for so ye be di wani e de wo da ba because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo be ye hia the number le gu ase no okura se munti ya ha no se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa ahomodin gum e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Hello, this one and then so what they are me no me no yet nothing. Yet konya no home TV. The studios high the coach me and bro if you sabria ekosise no che ebebo. Any entina in some etwade chiche wo social media no so no. E be to be up to so am also mo de ekoso
ena ewiase afane nyina mede di Diane edoin efi sabre ekosi no wotwe no mekasi so biom se aboafo a won maso ya se emedi koma ba achemfo ba no mpe ba nka se ba epilepsy ba diabetes ba pressure ba ewo atonso agogo ayarsa bi enechi ti wono odinu bina ha ni dunsi ebesa ya de edi amawo amwakoma etime atoyem also ba baby obeda any problem if you say or female ward or a male ward special ward and a VIP ubedru ho atonso agogo ayaresabia nechipe ena obutu a odini juma akopiem ewotama community 16 Bawa City or ho sanso ena area 4 magazine abonten so buchi nanya webia etiti ono onfa ne drunka na mwa ema pomodin enye wodia and I know pay fast debut me for my home estate and block factory say over 20,000 pieces of blocks the be 3,000 4,000 100 200 nyina no one better bribi e dey asomo some papa if say one more blocks no etiapo na all the bian so a obey no within 2 days 3 days a week and our penance so one be making sure say one be ne sa pepepe e dey amakoma etimi atoyem sanso and I make out say opa sase a one be ma obi opay adan opay bi bedroom apartment house via Bomodia Napusu home estate and block factory one number now a good screen as no talk to them they're going to make sure say one ebeye emwa and I don't pay one more ekramasne and not ye encouragement day April as the PCB enkoma OD4 and I wa e jape krova matching papa promote same say obadi na daromenti ho ye na waje me so da and I no paper say brain odi shebia na adwene mo eka no oyeni normal basa wankasa wo say you e normal enkoyi adwene ya tia faso a fa ne kodan odi for nana yeboa e wo japekrom na odi no bi na hahaban ne dunsi e beta ya de na ama ekrafo mobrowa eni nyanka de eni na o say muni ha cry if you say moja ba kope ene ono nko a enti munyina momra japekrom obedidi ama mo biedi obema baby ada na makoma beto yem na yade bi kwa na titiwa we sansa yade na guso ama ompe we odofo de ohen ena ope buchi na du japekrom na onyewo emwa ena no pe wenum ene aboafa asoyasne ema yedi ko wadwumedi April ya faster MCJ fashions komasi amekom from my dress the number 0268505021 man CJ say offer na all local fabric clothing all designs obey edamao wadaroma wa mekom ashfm junction ho ena ne billboard no esi opposite Odani Sport enter for papa lens wrap ena vanyo pub ho ena be hu CJ fashions obia for so go there now obe design ama wonso no wani etime achi anopai ukrami mu na jumedi bro making me look so simple and beautiful. Wow, my mention on crime sana ma bidwa for akwaba then anopai me crime sama mede ma it's more or less like you know a talk and a question all together put in one basket and then person bisa say what's it bibi abruni friend say manners we normal be saying we see you normal. I don't have a specific word and say me the man e wo chimu but meaning say what's manners obi o for example say me the phone example la obi o ofro bi o phone so a nipa ne fa hello breakfast pacho mi jina pacho oma what I say obeka say after only phone manners cry if we say nka wo fro bia pacho good morning pacho when you sure say nipa kro na wo friend no pacho ebia breakfast ni breakfast pacho ebia akose ni o pacho ebia me jo number fia nanka say so ho na che say what puts in a beautiful manner obi o okasa obi wo phone so a say o home TV ha ena okasa obetine nka Kumasi FM back so be see obebubu no
I said you don't have phone manners. Because all phone manners are and kawkasa na wo kano. Ewo me fan say ahojo. Eye sebi so Atenga Junction. Home TV, your premises ano. Obijina even your downstairs any kwan sort. That means manners. When him send you cry irrespective of the SABA, say before na ma kasa phone so a was kasa no very nice. A bathroom na end the stable bi. Obi o ha o nipa mu a onim ni phone kra na waso a se video na o ha forgetting say obi nso e wa ni privacy o no bi ono so hwa de on the phone so. So na e was say ade na o ha on phone so no e was say yedede e the stable bi. You don't have phone manners. Obi o say bi ogina nipa mu a ohun sane e was say oye na ade sebie so opeso titi ni baby. I don't want to mention the name. Ni refi ni ho so ogina nipem. Oye ya na odne saka na oji. That means you don't have manners. You should know how to do things. Kasa ogina nipem a sane wusi kasa o wa adwumam. One nkrofo na wa adwumam. Ebi a make wusua adwuma. E so won say adwuma ra ho. E so won say even kra wonu ama ne omusua adwuma no. Wo mo so wo ho. Kasa wo kasa nkomo a wudi no. Ba wo free say bi adwuma ra na onka. Enti dede na wo ye no adwuma ra na ni je ho. Ana say de oben wo adwuma mu ho na so ne sua adwuma no. Na ni je ho. Na wo ye dede na wo de disturb no. On say to da mama this fella. On say na wo ye dede bia. No obi to wa na o he odin. If you say when yaji, Ubeka say, I didn't me a kasana. No. But you should have manners. And no say the way and you can say this table be. But what I say, a radin shroud, a cut across. A cut across, baby, a bit of an firm, a bit of an our dim, a bit of an BBM. What I say, and you can say the way no, it's me this table be. The Bunbeka say manners. A comedy, Bibia, we say be a song. I don't know kuja na idea on person obi ebe hu say okuja na oya na okonu boko no akwe no abetna se and no you feel shy for people to know that that's what you're going to do, but so many things are oya na ba obi to say sister we dey say we crashing papa e say no sikasa o kasa phone so obi ate we din koma so obi ate no me pa show me say that mean say learn to have manners. Obi o ane kasa jejejeje dada e wo ho, but kra wo ho, have manners about whatever that you're doing. Radin show so be ne sa e de ama me what man say of akwaba and then so yat not say sa I de radiasia mo abrabo de biada nsem odi twa o ma de ba na yana ano hye yana ye futu se besi a je se do mosqua etim di 2 hours ni na bi mi ya sa honest na mi tim ni na mi dia betwe ka se nipa na ni ntie ani bi wo fo sa na nka twifo ye aha ntini tum se bi asuma ne ba ade ebrem ko to ade ebro ba oni a wo hu ni nyina to se ma eni o yes oni manes so na ni tie no wo fo yes aha nti ye di sa nkomo na ni tie ho nkomo e na e pese ye ni nkyere ye ho anopai na ye obabi wo a mini manes ye obabi wo a radio man ni manes baby wo dan onya manes yes nti teki se ye nyina ebe hunu babi asa afọ to obi de ko ho no oni manes obi de titi a wo kan ba ma bo so de sa hye na nim ha na jiri ne nipa nyina wo na jiri sa mfa ne ho ho no woni ni manes obi wa osoma no de mu aye brewa no woni manes odi ase nti ye besere se manes de ye nyina ye mfa nhye yes na ye nyina ye ntimi nya sa de na wunya emamu ye duru aha obi betima meki ne mfie bebre na manes akwese ne ba bi kitu abi di ama no asen ko hunu no wo kura ne ho yi a obi de kasa obeka na bonti interview ba ko obeye ye no kana nke bu nipa bu ni nyina na ateko musa ne manes ayira awrade hu ye nyina mobo na ommoaye ba bi ewure be fie ho a be tosi ni wo manes ho no wakaye na yetimat ye ti afrim bibi aye boko di amaye radio man good morning ya babium sa radin shira so the message we have the Kenya says the Africa BNT baby to sa says how do you be a demo for
obi kura betimi aye sofo ebia man se obedan e di wa sori dem yes we know aye sofo exactly yeah the madness or madness yeah yeah me tosini sir absolutely sir correct amen we say for already share nyina na nyina you ho baby a ye to sini e wo manners ni because me tie me wo baby a my manners manifest bo say na yi no ho especially no dey wo me bufu a me manners no e makra wa bo na that's my own I'm me bufu di ha but I don't have manners at all. I won't control it. And no, but I say no. I'm trying as much as possible. That when I'm angry, I won't talk. I won't mind you. Wow, who am I buffering? Me bang. Because if be an hour, if be na me, me am control me. When man bang, you are free. And when me who now say winning. Na me bang. Na we get to a musa. When I tell one to cry home from my family one. And we dey mean for some minutes on why we are not intimi afa kwem so everybody share no more e ma nyina baby e tosini no yentimi encry ho because when somebody sees that Diane doesn't have money so I any both here dey oya matime max what I say aha so everybody share minim say woni mode minim say wa wutie mu nim de minim say wa apprentice a wo ha mu nim de minim say wo manager wo ha me woni mu de minim say wo madam woni mu de minim say husband woni mu de minim say papa woni mu de mama woni mu de what I say everybody fix ye nyina all right we're streaming live on Facebook Koowaa TV GH YouTube Koowaa TV, some Darkos initiative, some Darkos TV. Of course, share for us so that others will be part of the program. We show as once mama monokumbiza basha back bokenwe, but I'm more bewutikobo number 1 ke kamezia mengina sie adwabo obwa selka bia ma wo mo etimengana mo mbiza basha takwama mede benga pa bogoso bedaba no komede benga no nya messages me bogoso mo ti beda mo bogoso mo be ni ayela yeda ba sekpa kwa nya mi da be stations ndo zone motali echi na be choose home TV anake Koowaa TV a ana oke yeda ba sekpa kwale mikrofon fantifo no so no me cheche won nyina sekunefo yeda hwana ase sabe otikoko so na atantime mu de na te yaje afa baby a be kwaifo echia mu nyina mkase mbobodin a ade ebeche but then mamenka wo say ene yesi wo da sorry na so wanti asemfufa na yekrom ha ena ubutu ye wo krom ha ide de pieti asemfufa na kamekwa yese ya baba ye friend say na brown ene ye mame agrada ehon semsem no I don't know eda be kwa akoda na kamini me yesi a obi sabi so ta aduane ma odida abo awoda enkeduru mrebi na say BBC a enka wode wani betu no ma bi na skame akwa yese ababa na brown yi sabio so na brown abu mfumi o na so say on kai no ma bi enti wati free ene ye mame agrada nso so sabie nya adomami no ho ya mefe ti me penasem ono so entimi enkontrol na manners na wia no ho no so ati free ene na brown in fact oklemu say na mami agrada o cheche sika edema papa chinoko e na afi no o dey expose bebre e dey aba but you know ye share video no na ye chinoko no ha chinoko na ha chinoko ba 500 million 400 million na wo dey mano later ana ochu oba na ase afede mani ate krasi ni mani ate o se adwuma na ahye gu mi so no me yesunsun nipa adwuma na me ye we ya obu wa ne de ye but yo mu de ye no bia mo meka na no so kran podo ko mu na se obi akra wo ye ma no try for me Megan I say she's sweet, she has a sweet talk I say she's sweet talk ne okasa she what that sweet talk and I mean yeah sympathy na me de ma
ah sama me nye sa no che mo boa sa nye sa ho ti mo boa and I got a sympathy. I'm saying yes, me man, I'm a wow. And I'm saying yes, me man, I'm a wow, gragra. Yeah, I am a Merosana. Is your calling Otako or Watako? My own is Otako. And you Watako. And you soon after me. I grad idea. No nim dia o kapa eyin suo na afra no mame wota na afra no wota ko ana asma mi kin agrada agrada udada me am see you na me ba na mani again be enti ababa your friend say Nana Brown and yetine nka no I don't know what I call your mammy and one from what is no. One from that. My papa. One question, Penny, me beside Nana Brown said, Adiana, Agrada, I don't know. Committee me who you knew be a Duma, Okoen, or Canson Bonnet found. That be sorry, and I say, Miss Minchuman, and you be Grame Becca. And the Panajama, una could be intervention of Bufuna cow, the Mao Beje, after no the actual mutual. Tiana, your day, Bumuna. As the silver so come where Biana, I'm such as a 1 year no any program, you media in any pabe. A Biamacas will walk any bread. Now, the mamma and that group, a Barcelona, no, the idea be a bonio. Yes, no, DBIO, we are chimney a betchen, but will be on how. If you will do them. Only will be so will be Fuma, none need the any Ninisanium from Yanity. Now, you have a fair, by the pony, you was sorry now, was sorry now, Tinipani Bufu. No, you'll be people so na as a one wako courses I didn't know. I'm a can baby a gun and penny for so say. I did about you dangerous. A buffon and many pay any pub on it. Demanding me be a so be solid with social media, sir. No solitaire will be a moon. Your way and I walk around going to me who do a penny be solid as a mammy. I did also have any penny be more to be a man in any way. Yet Jimmy be sana. I can be so cry. Yet Jimmy Moko. Okay. Yet Jimmy Penny man was only a whole plenty pan of that group. Obey on your young. None of the cousin who has said, will be a few want to try the man. Yeah. Then if you are one or your pa, do not tell me 3 years or 2 1 about Papa Paba. You will feel one the buffer or the Antoquan and man who tunnel. It will not be so bit one anti pump above fear, and stress over Clammy will stress over to. No, about just no one tunnel. Will be on any day. A bit of a goes and party any air. We saw few. We soon feel him to obey. Will be soon the Morado over for the beer walk rubber Yasina. You will never draw Doban and tap off a plow. Will be our idea. Tomoya, dear say, only you look as a beer say, granny soon. Oh, Yanaka. You bet what a crupany at Tanana Braya. From many as Yamon Pieman, some pie and Mecato semi mobi, so for 3 more than. But no matter why you film 15 TBNT as I did about so, one young mobo. Again, was a bassa. I didn't know you poor defend. As I never flew up for soon be a call baby. And none of the pants was a son, and then I saw that crew. You say, who saw that crew? Is that some way about what you look at the baby? Open the bed 1,000 times. Papa, open the bed 1,000 times. Mamma got so mamma can just what you know, a bunajin sika. The baby go to look have a solitaire mammy, you know, Bunamami and Anoya way, and call Mamaka. One will be a problem, as why that the Kenipa, a trouble, man, and Nipana can make a mini problem be. Only he didn't know a man to win castle. Do the Coswa and a caco, so can they praise your grada, so can they go to know, what you know, what you know, what you know, with him. Do the Coso? Never be an water and to us, the Milan Baba. Women are so more. When you put the our catam for so or short dog. No nipa or tiasem, or to turn on for them. Or catasam so I should shadow. And go up here from my man, I be beyond a chum. When you what you man, approve what your mamma said. And your one is 17 and no D. The rather balls and your soon be a ye. San your flew being jay approve which then. Nothing up on number, and I say, what you can in your later was an Nipanabenia Abbey Baku. Nothing one out there goo hoofy. Mess now about so many name take.
Ada ya kasa nyan se ni kunu di na chiwe. Ohepa. Amede bi am kase. Nipa bi awale na awale kwase a obre o. Sa. So awale kwase a obra bojija. Obre nso. Obetena aye ko mama obi di bibia ya babai. Na ka nyina abeda no sise kunu no wo ntwetwede wa asetena mu. Ansa no ni aba no se ne yere ye ne enye. Onka. Na mi kunu no na se wo ye bibi na enye. Ana mi hu se wo chia. Meka ene de opefa ye. Na wu jaika. Meka na be na uzo. Pekasa. Obe na uzo. Because o yale edam so obi ama meboa. O yale a edam so bibi ya wa ebedam so. Sebi obi na ka wo se wo ga bi oti ba bi no sebi onfa kuraba me hye wa se se dwonzo. Obi a ehwe me anopa anim se ekunu yare a eda. So ogun ga ba kokura wo enu afokura hu omo. Wo twem to ko na wo nya yare. Wo kunu a ana wo yere a. Se che no tan kura tia na mo ko ni. Because the last time me share video bi na me won say abrantie ababa wa ni kunu na otika ni mu bi ena na ababa video no na mbisa me won say why is this guy doing this? I don't know stop no of me misa wo say no obetima ka kire me say ade a ababa wa yiye no ni kunu pe na na eji ho eji ko ma hunu on say agrada kunu mpe ni agrada ya na dress ogbo say agrada edi obi atena za video ni kunu kura betwa mu ho e kire so wo mpe a radio tuni nya article no twa no ye nipa wonte so be gaza ani misre wa buru so jai mpo na we akekere se be ma ne yenyansafo na ya ne mpempi na ya ne mpemfo ntam pene so mema ma che o mpanyi na o mpene mu o mo ware no e ba sa ni nyina ye control o che na yire ne ka ho na yire ne che o no be ma no e ka ho je e ba sa respect no o se nipa nya me ye to respect onya hunu so obi age buru so a wo ya de atia na adwene ho definitely ni za panyini de o de panyini sa na ya kan mam ya de tete ye wonya nyi che wo no kware ti na kwa bi betuma pagya sa de na no ko bishop na nya ko program abaya nya me fa ne kra sie yi so wo ni apanyini a wo che wo no bucho mu nyina nyina so ye pe o manim dua owu ye no sa ni nyina ne ba o mu se pa o so ya jan no ma mi di birthday na he be good job ne start o maduro wo ko birthday asna o ho bastard ya ba o na host o mu di nkomo beto ahun se ni nyana ba kwame ko so bless that time sine won se ni pa ba so ja to di nkoma afemete so aboni mu ase mpam to we ma me hwe no asole you see mpani die no ya de bia ya da ye won se be kan kanya sa na tia nkoma yo se mi ni pa mi mekan adwuma nim se mi wodi ni na de na wo ujina o ye de but deep and you know that so you have nothing to say it pani die no de e be wura brabo no an kantima ya na ne abeso ye na ye dene e ka hu bi na ma ne basa eno wa na so no no ko agina ye che be ma ni nyina be fra brabo a o control no e dene na nti se be so fa mi bi sa o se wo ba na ugina ye esene be ma na nti enu kwa sa wodi obu ma na na enye oba na enu kwa so de bu ma na wo be ma na se wo kwa so ye control tani mema nya na sa na ma ne control mu obako so kura ne mudie so wo bi che no wo ni ntua no wo ye kunu obati ase atia so ntia se jana ma ne nko ne wo ngofo wo so mu opportunity to a certain level say mu ma jatimi to to man ne de o me ya kura na afini nsam sa afo no wo ntimi control nipa se ne obeda for yeah wo de tia ne so ko wati asem na se aha sa na ya na difference na ewo mu no da me ka tro mu ne se bi de mi ni ka tro mu o mu di atam ebo o mu by the time will come yare ama enim guase ye beba basa wo be ma na be sori afasa ya wo nyina ade ya za wo yire yare dadem na wo be jane nan kura ye wo na be ma di kura be sure ba to jane nan na wie wo na bo se no wo start no so ka bebi kire no ya baba ne ye enye onyai oni sunsun onyai ne awo ye ne be ha no ma me na dan se bu asela ne ma da so wo ne ho ndi no so so bi wo ntimi fa mfresi ka ma ne ma otimi di bone ma ne ye dunni di ri ano ahwe ne ye no munyai sa de na ye tu fo mre tentena ene anya ye fiaswas nega ye mami agrada anya mami agrada na bra mo ye wan ana ye bom di sam fi sama hetinti na mudi da ba bia ade ya wo ne no me na ba wa bra boso di enye papa no de ya wo ne no me na ba to anya we ye no nya agime no fo ba bi so ya na ye me de kakra ade so de say di mami agrada because so down when he says ya mami agrada so di ba ma bia anke ye kure nim se oba de nka ne be me ka se so ya we yie so okura wa no on do di panyini bi a wa be bre wo Ghana se bi ni panyan se papa ni di bre no nya ketua sa aya da tietia na nim se de ope ejim papa yi chen abrabo mo si kwa so ja o sa ye be ma on fa ho nti sa na nyame ye na do se ni oni pa wugu no eno na wutwa
eti adie bi a wo hwehwe se nka na branya ma wo agrada no won so ye ma papa wo su be mpa Matthew 7 na kan ya adie bi a wo sa afoforo nyama no wo so ye sa ma afoforo eti ni esa na wu twa no na awurade am obi so no so me wa abrabam ye die mu na ya o ya wo se ne wo ya na ya o ma no tena na branka onye okekura na ya bone dam biko hu ni se ma fo adwuma pen ma to aduane am wodi pen ne no ma nte pen ja den na wo so ye mi se sa na ye papa wo su be mpa so ya ebi akana de Japan sue nipa nyina so na pressure baga na titiri so na nke bi be ka wo ayi friends mami agrada papa wo su be mpa na fa fo o fe kana de Japan Canada je se mami na ba ya me ba me srew fu ani to na niema bi wo agum ti papa na ya na niema ya ne ya papa o pe da ma Canada wo fie no nu tu ka efu ni fie ko Canada fie o wo su be mpa ne Canada Japan ko tena se me be srew mami ne asie bia o be sesa ye hwe urade anim mi hunu ne se mere tiawa bi wo de sa ne kasa ekoto Canada anim na Canada betwa mami agrada case no o su be mpa na me etwa so woti ase o wiye no sa frɛ won o se agrada me ne na kasa ntu so kɔ eno no kɔ yo kɔma ni ska wa anye no a o de kɔma ne nkura no a elo so be ye bi no na e papa o su be mpa da waki we nyina to ɛna o su mu no kan ya betre na obi mpa bi nya obi so de be ye o gɔni wa puto am na fene pani si won chiri so de bom da fo ni to ade baako ya iba pa kare de Japan de ye verse de wo fa si ko bi obi ni o ma ne ye mmerɛ to o ka so o ba o su bi anka ba ye mmerɛ disadi ya nko papa ne ye ni munyam kasi anka so de bu no to aye bibi mfa mi sa se etomre bia ya na yentimi mfa ye ni nto ade baako a sebie son obi agina de amaye ya na ye refi wabra enoma asemasi enu ti maye ko we wodana onza ana de ba ko ewie nipa ne se ba bia na dan ya ekoi no ma bopo so oduro mbebo ni tu akunu na mi share station na da memfa ho say no maye dan ya nkotom tu ahunu pains anko kokom ogu se wonya efe so mu se wonya ehye so dan na ni no call ni ba bi no nim wa hyehyɛ ye ne tie ba se na nko ginam ni atretu ede bebo no na wo so opie ho na watutu ogbo no na atimi gye ne ko ya ahono wo mu se senka say na betu bibi po adwene no no di tom na bi obi wo nka wo na ti kokotum kakra we na ngoje papa jano anko papa ndi na betena so no gure ni maso ya se police case ba so wo benyama ne kase no no afre da korpeza me so bi adru bi ajai na nko afre na keze papa we ndi me de mani ato kan ne bo zo aye bia ma no otimi kata akire no wona ga na fo go bi anim do nim nya papa na ye nim afa ne tra wo ga kana ya Japan so awo so epe nipa mi no ebu o mo pen no so be hawa unim nya papa ne betima ye enso obi na fa akire koye ni nyina ma ona wo da fi di sana obana nso ma ni bibia die fa ne se weka no onso wo be fi na ya wo ya di to bia na membremu na na bana no so musa urade na provoke ne se onso nya ubi na sia bibi firim na no obi sia me o se wode na se ma ba me so na am se video kro mu nyan afi so ojimi jejemi aba funu no na ya tan yes wo afre bi o ka chem se wo me the confusion bet to mu ntempa wo so ne me nkasa biem me ko gina ma obi ti bi ko na se nipa no ye nipa na basabasa me ko gina ma ababa wa na am se ade wo wade numa wo ya de ababa wa ni ntiro wo pa de nya me no ye free bi se no ko ka cha adanfo nim se adanfo no sha be bo mama ni adanfo ka cha me se aguso so the confusion bet to mu nyina mu ntem na be ya be twon ho we are the bed dear baba wa no so na me say me de wo de di me ampa wo nya me nemum the law of karma no e be kwa obisa de akode ko na baba me ka say ye wo e bi ani o bahu enna mi kofia na do na private party and was here mama yi say den no felumba no be pa me cho no nam se na wo ya mo nsandi bi mama oh ami mani hye nyansa ketua bi last yi be bia me wona grepo me na mi jano fofofo za no ze ni bani bira biri kromu ano so mu hye nyansa na da bi ombe so mu ya smart you two of us na ade so oni se mo kodu ni nyina wo me pesa ade no wo e ko de ya kwes mo ta o mandi no free say me nko ama be so e da ho kama tu mo ya na 3 months ni ya na masa bo no mo mo sa no kure ni mu hye nyansa wa ya no ya smart a bibia mu na ade so ko me kada no me na uze sa kwafu yo betina mani mu ya smart papa e da ho oko project opambo asem nyina ba say opambo ya de na me kam di nyansa to ne de ya chacha chinchina anka o pene se me no na me nkoba ne nsam aboa sa te ba bi se me be pa chew me wa abotre de ya de pa ngo no obete ne kakanka na ya da no ho an me ja no fefefe
ɛyɛ fɛn ko wo sɛ obi miss council no wɔ Jimmy pa obi a wodo nyame pɛ sɛ obu oni ma sa no ɔdo fo ba bia wo fi sɛ ɛho nso mo gya so de disgrace rough be say da no nyame de ɔyɛ adeɛ sɛ mtimi ro kometuo nyina yɛ tɔte me hyɛ da asɛ me yɛ ko ni nsa hwi ni so na me twa no gu na me record gu na tie ni voice na no denden de ɔyɛ kura kyerɛ mɛkɔ ba akɔ mo wo sue nyansa onsa akyɛ from na no ba no wo nsa ni wo se yɛ tie ya no mo gimi sa na mbɛ m twom sɛ amana ya o nya sa gimi mi etu omofo a omomfa me de nya me de me ba me nya video ba se le ba bɔ ne ba ko ma me ne konkonse tu yɛ ndi no ya de obi gimi nka bi ma no ade ya baturi bi oba so onya smart mo hunu se wode ne ho sa na life aye se wo defeat ne nkwa de a wo mpɛ oba mani pa nyina wo so akosi tuo ne aka wote ye yo ye wo ni an katre ma butu tuo ne aka wote ye omu nyina wada mo me me chaupa da bro ni makoma de ne ho na wo gimi se ma ba kan ti so ma meto fo kra na ma sa ba zam pa cho na da bro na wo ne mani pa di me dia sa nkwasi asem de obefa wo sika wo bi amma ya duma me si fie na de mam kwa me mpedan na osuma bi ga kwezo han da mam metinam mu ye ma fere pa times ma mfa e ma ni amne ne kwa ta na amne banka ne na na mo fere banka na o se wo fa de minim na de nko ye wo ma no be ka wo ma no na de na chim mu nya abotire ma no ama no wo yo zam be pa o to we nim ye hale me be wo be ye ne nya wa ma ma fere da na fo nya za me se mi su ba ke to abi to mo mfa ne sa wo ne ho ko be nka na ya na ma wa ma ntro be ta atem didie ne yawo see the mudi agura no mfisa ne ma le pechesa me ba ji piwa ba ji permission na ma je fina na do dan kwakufu ado na mo fa se fu etie mi nyama ka trom se mi bu ne hu fi kaka mo nsuso so me kan fo ba ku pesi ache no wo no mu ba sama me obesa pese police be che me nka nko bete kakanka ye wuji ni no a wunsie nyanza no wo ade wa mere no nya ye bo fa ye be won so obi de ye wa ye ya da bia pese o fa se sani wi asiti ba me pa chowa wa daro ma cool down ma so de beba me ya said de wo pese o de bibi ye me no me ba na de ye me a me se me hu se enframa na e fa no e fa me ho a e ho na obehu se me ma reply o se me ka cho so che me 1 year ntimide che wo tom de adum ne nya me na so ye se e kasa ya de me ma ye kura tin euro e fia me firi mu ye me mo fa panyin ka fo kire ne wira wale egui ono ya be mampo ma no ya na ya na mtuwa batasa ofa nya bote na onipa fa ye ni di watama no ya no ni ka abotre on fa mai nya botre mbese bra bi se mbese ni banzu e konkonsa nye sa ni suba no nyai kamenya da de na bo record ya mekanya mutie wi no mu se nya no kra film start ye no 3 months na nkamenya ne ye be bia nke be ye ne ba ko ni ato adumadi nzo e be ye ne ba ko ni ato afo osua nyansa abo TV dum ye wo film za akora ina ntu fo za mesra ko social media ni biem jemi se TV ne mra no na da so gira wona so na gira so fa mba cho mate abo ana so mo yare unye na aka wanu tuma oba ase unye ni ba so mu kra osusu oba fra kokko mo oba chew we akọ beka so de kakai no obi be se so de what me asa na ye ma ye bi da refi ade aye ma ye du mo 5 years on mi se me nya da mi fi na nkan za so fe nkomo ma na mi ni na ade da ho mi za na mtio mi fon so linti also da ba wo ma mi ni se onya no kopo a na ma wi ase nyina za ko we na ye da won sisa se ya no tie ndi se ne de ye no e place na se se de mayam banjal okay ode ma me so na be duru ni nya nto ba no we all adore him we nya we do me adore pa me pena sempa but subi woni me am na mfini mu a obeye se gyan na de wan nya mampanyiri kura obepe bibia kan fa ne ho bezam ni nya nto kwasa me krom na omu disika mangofo ko pe mu asemati ese start ya bla bonyina aya so dem kwa we are live on Facebook. Come on, Pacho, cool down. Me person will be fussy ya. Asemo kroma, me se sebeju. O de kukuru na njaya, keka ninja, obi a osubayo. De fabra. Ubejan, obi be se so wara beba, so wara beko. Anyway,
I know so we say I go say fache me why please forgive me. Yeah, it's like that. You do maybe a nipa na many pa can say mo fampa and na what toro today what mo say e mo rem. We are live on Facebook, Koowaa TV, GH, live on YouTube, Koowaa TV, some Darkos Initiative, some Darkos TV, yeah, live ewo ho. Obi bi na no na oka say oba bi di edwirim ewo ifi ha. No sim pam be di edwirim. Na minim say adwuma no nya bi a enka obeye. Ono de say bi so say bi enya ado. Ye di bi di ne di a ono anim say the love come akọ abeka chi ne nti wantimi amoso. Ne ti krom ya ye hwe so obi di bi bedu. Na ma ne yo ya na nya me say bi so na wotua woka. Enti ye kwaye nim de mo de be ye bia no nya me obi tua mo so ka. Ene de ababeto ene say papa bi wonya mfinhia aduonunum ena abeto say sebie so sebie nya de papa we hwie ade a ye suspect say eye acid ere egu eye abofra bi a wonya mfinhia dumiensa eho na yenkohwe video no na yemra stay with us on Koowaa ade a eye ensuo na yasogu abofra ye fene ebuka okili ehono na eye acid and I say wood dry acid na abofra yefen obuka okile no oje fisha dumiensa na yehwema yaye obo en say endra akwasi ada abofra ekwa asode ewo asode a yefen no eye embassy asori bi ewo hotel yefo embassy and diplomat hotel eno Kofodia all nation echiwonom na wa so dem wono ano ye se obebu nsuo eleja abofra ketwa opie eno twaro lokwan mu edifitafo bi eden eye da bi a asori na na hotel no ewa so kugina ho eye fitafo ni so odwon so eno hu se da bi se oja ne nan eja abofra ne chese na on bi obu nsuo de oti an se ya sta nsuo je gu mu se chao afi wusie na efi na tade mu ebe no dimrika and they are sorry them and that's what they can come back so them omunjino behwe a eh dey asem na tade na eshi and omuti atade fi ne ho boa ye na ja omuyi na afi abofe be ka say ogu honu ma tabi ogu nso no na obi abehwie eye nso agu ne ho and tintempa omubo na bombo adne kopie eye ayasabia eye ankwakwa ayasabia ewo Kofodia na eno na omuyi police force say nia atu ye new identity for more central police station Kofodia and the mun come when am kohwe eno ti detective officer ye friend Eric ne aye police for ni bi ekọ bia ya asem sie eno mun sakoso aye papa bia ye friend Kofina wanya fishia edunum 55 epechi na papa oye carpenter ni na asem nyina ne sabufa ne ba o se oba begun so ana so oba bedon so wo eye bia ya adletuma no ewo a ye sita fomu no wa menduzo keke o na mu ase no oja ne nan eno ne nam so ebokoto saa ewudro a yesu se eye acid no egu abofra no ho se okogu so ana so okoja ne nan abofra osa mfishe dumiensa etwa nhwenya me anim anhwo bosomati ko se abofra ebia obeso ni wetwa ne ma na ebia pa na kotre da wo fo se abofra da goto eye wadwumam na sei enoye na mu owura Kofi na wonya tehia durunu mu a ene posifo eso ne pecha banka ba egu ne nsa echese na adwumam wa yefita fomu no ade ade se se omote sebi sidi nyina eni nkofo de ho aya ma se jana ya ujo mo na gboti na abri papa so bi ogeso mu no ofa ho nchew eni se ebuka okele enti na de abeto dwa nyina eni se papa bi a wotimi hu se wonya mfinhia eye adununu waye no mefa no se garden se video ewo baby na osusu se abribia no amanfo sebie so ejana na efiegu ho enu ma enye na chese ye tugu ho ene ade na abofra wonya mfinhia eye dumiensa okwa asori na asori no so no asori dan no baby a papa no sebie so odi ni duma na sese na mfo se ne garden na se ne shop ewo na we ana abofra no Johnson kan to fi asori dem ho ekọ sokọ Johnson ewo ho enti okoya oro no ho se all Johnson no
Sebi a son sebi anya do kama kwesa so hu se ase onya obesa jane nan. Enti jana no kra no wanja o. Ehwa hu ya ne se obi atuade agu no ati se nso hye se zam. No dimrika FPJ na tade mrika gigigigi odi kora sorry dem ho. Muso amomemo obi ahwade agu mo obi ahwade agu mo ye kohwe ya ade no suspected to be acid. Na we ena che say ye fa abofre ye de ne call ayar sabia ye de ne call ayar sabia na ye ba police for amane a police for to mrika eko baby a asem no esi ye wo mo call ena che say papa wonye mfinhia edunu num 55 years ena che say watso ade a ede egu abofra no ho ede enti na papa we yesa o se amefo yi mu ame we anase me shop ana me garden mu da bia no noma enye nkwa na ye didi me ntimi hu se abofra no yesa dem nim se oja ne 19 na ma me so me cho acid no edugu no na manfo se ti papa se nka wo ba onana ena wonye mfinhia dumiensa ena o se obedwonso ena dwonso no kra no dwonso ena pupu kra di akire ena pupu gu ha ti se bie son ti nka won fa ba ntwa no to ne mum acid ena wo bedi akra idem ofa na dia beto dwa no ti se police for ensa kan kokore e de na osu se ye fa ye dan ewari nyangopo wo nhyira akra ya acid gu ni so na onye papa ni nso ye nto chene wure na o ma ne nyansa sua kakra mu ye panyini bi ebenyini eduru mpampanso bi a wona o mo abotre ba wona o madoye ba wona sebe o makorokoro eba because wa hunu ni obehunu ni wiase bi abi osusu se enjo be kondi no da no pa dance pa de akọ amini se mpanyifo ni bi nyina sebe o mo dan nkwase afo se na bible ne kan se nya panyina dwunu woni tirimu nko ena nim nyansa koi enya wona enyini pi ena nim nyansa enya mpanyini ena ehunu atemmuo nyona enyini pi na nim nyansa enya mpanyini na ehunu atemmuo senya no kwasem na awurade asem yi ka papa ye panyini a ohun se saade ne koso ko be hunu atemmuo ni mu ye ehunu se ekwa be na mefa so amofra ne maye saade ne bi ma na se ebe ye ehunu a me metete ade etan se bi anyame asem ye no korenti wanyini pi ba wa ehunu atemmuo ena akoye se bi oye ne di anamumu ye di atise me de ased de ne hunu se tise tu ano de chance kan ko se kan yetimi de wo na favor wo kakra etu yetimi de bo na akobo ba bia me na favor wo kakra but ased ba bia beku bia uni favor e di wudam ni mo bia na nim se utimi se na likosua na po ntete nim se ba wontimi mie obi de one day di ased pe aye ni frani di sa ne ma ne mu se kro bi a mebu ni wudi ni buru so enti ni papa na ye no se wa twetuo se wo kum obi asotia se fata bia wo Ghana mamu a ode be kwa akotwa ne age aka ni nyina no de awu afrati atkwasa ati so no Ghana aban fanya no because wonim nyansa ye wie papa no na ye ba mnante om 13 de wanyini 13 years wanyini akwa bi we fie o 15 years wo fast bi we fie friend apia odi 11 years o growth me class pie o ye babunu kama ye class pie ko di ma ti be bulu tintin aba wanyini ba yan we ma yan gasa asem ye de papa ne de ama na yemfa ma wo ka ni bi na na bla ye bi na ma me agrade yi wo ka ni bre na no obi frame ozo fa me story nim na bi ani adane mitebu ni eja ye nan e de asiwo ni eja hoko ndi ofa na se kire ne sei fiade o isa ni pawe tetewa na wande obeto na bi a wo de no kwa nya na wo ye saa na se bi tafracha wo peka wunya bi na akoko to store na ni obeka se wo ne ala wo nuru nje na ne obezu ohie no ahie na obi won tanza na ababa sue obi di to be bi e ni aye saa ye nyae ade tanza wada asori amapa na wo first year woni boss yo obi eja nan trust me so ko toilet pay friend bomba na ye nimzi etua ska na ko na akoto sese bi obi eja na wan frashia rani a mi se mi dey be 1 week me tin pupo mu be nyen ni amesa abupo closet mu what does am na say ebi am ko pa dun so ko obi adun so be so am se mi toilet tro bi pa nu nyina nsa iwie na mko ala me ye na sa atu obi ho what does am na say edu obi awade a ekun ni sunsun a obi aye ne ho aye ne garden na so obi ni store na de o kra free wo fie wunnim se wunni no dan enese omudan omudam nu jato a ensem pata na akoye kire obi ni ne se wani di adema na ne de aye wunnim se o ma me gadu ye do ma papa babo na tumi bo aye tra ye ko obi papa gadu ko se ni kire aye enkura ni bi enkura bone na de na ya se ni nkwa no ma mpe anko so o chim police ni mu tumlu ma no nyina papa no so nyanza wo ho okay na nke aye na ya o mo yesa
ya Opa we want to soy. no plan na right place and kian nya ne sa Oh, Nancy. I don't see you dim get dan kwa so dan ko ye no oba no wan na so dan wan nso ya ye ne nchechram na hu se nye do bi so papa asori dan ya wo de okose no no de onye nipa so for ni nyame nkofo na community sa dun so shedi pa wo be pia no wo mdo ma cheche ma mo se nye uye gu anye na akoya ja obi papa na ndie ye atu na wie no bi before asem no e ba se de ade na agu ni so be kasa no wokodwen so wantu omu ni so nka be ko na ye ganan be ko na gwa bobi ntwesi wo pa she's a small, I don't know, so your boss be ma oswa 13 years na nze ugopu ugo bi acho ya ko be bu 13 years be bia na dress sano awode be ba obu nze nkra na yinyini this time abro na ye omo 13 dem si mu mi nsasa 13 years ye mu mi nsasa onim papa ni mpone onim sade am yagu enye onim sade am yagu eye njomo sheda papa na mfa kwampa no so nko dum ne pa na manya maame obebaro ya ada na ayesa because won ye ni fie ada na mso wanya na soda yesi akure so me makwa asole minim nkran de twa no betima mo ncheche se de ba be ko no asole bieto so no ade won be ojan ko bo sai wonim kura sere won wo fa wo be ansa no wa cha bra ya mo nkwa no atwene de na ko onim ba no no atimi dwane fi ba de yesi enye eko obi die mu de onim papa wo hunu bone 30 die yem fie so papa dan ya wo 50 years akura wanyem da anti so bi o 30 na ye dimu anu we wanyini pa o munnim papa nim bone o ma anya ade mi mi nka papa na tu ade na gu ni so ndi papa no gon de gu ni so da sa ne ma ya na eya ye okuma wudu na beba bia me staff na no ofuru no obi agya na ahye adan ya awan ra me no mi nka na be plan sa ade akaza ko tie ma bia wo ni ade de ndi ade bi wa ye so nya tima ma ye nua no so a sabi wo ye sa no because ansa no obi nya sa na asi eduwo za ameno me no kasa ko bi ko wura so dem opia bo mama ne yesa mesemo mun kra na yese wantum no mo nkasa yemfi no Christopher ayaba yemfi no so woje no wofi ne hia no na abaje wofi na sho woni munyam na da bi obi papa akokura wanyim no be kasa ne na bi grant ne nchen no aba betiti obi aja na efe eduomo anya de omso no munye ne ye na nkokura fo no wagimi ana o magimi minima akokura bi wasifie anu artists bi ato dan on dan abonte ya o muteze uko jina so kura aba we hie so aguso aso ko a wodi fie ne beko wodi ese wudi nkomo na so nyinu wo mo tena okekare bo se firi wo ne so na eba o mutimi nyinu we na aburo sa wo mutimi sa ani nkola no madan kura aburo sa betima ba ese kwase ya de nim di ase ba wo abaye no okọ obi twam woni fi jogo dinga na ase ye dede no abedi watemu a dibebere ho asabita brate eni abre ne ma onkura abre ma nyina mo mani brade ko tsa baba bivi na o ka ya na ka me na wudi efie no opa ka o ka o ya di mu a utuka na o se bepra tai na se utuka o se bepra tai na se o se tai na ye ho finti pra utu this o utuka no kosi abontene e bepra ahwe bia so no o se papa ne say we say wa pakeka no kwa because I don't know at the point in time be some say papa is it because the baby nika and is it because obi ana na jalo de aburo ya say wanyini aburo enti in fact mama na have bad minya tu ya o spake ya no abete ono ne apartment now hell which means that's all right about bra enti wa na maso sirim enti mesiri na mitupie wi a na obepra enti ma dia me na me the prayer to me car no to say be ya me mfa bi free inside ma ti me the two car no to a me nya tupi ya na mayi no na me da ma pra me ya na ma to na so ba me kwa bo man o folikro the fenike aworo so kakra and fie no afa me man ko o folikro me ko folikro ko o mbesere ma me so mbesere di on fo ba wo le fie etu be ha da wo be man ko a unya ga jod ne ba na jo ono tese ba sha aduaye ne da obi pro so ho da ho fa wati aduaye ne mema ne twitwie nti oba ni ukwan tu ga ba ncha pa me nyare na jo no hu yesa na me na mfo bi to na akofra o mi ke mi o se ke wo re eno ade bi ba ye mi wi Mza
ebi o bi timi nyini na anta gwale se Mr. so no be free but you kalaba akwa ma anya na de obe best friend just say it was funny Mr. me prior to cancel to be am now for say now so I be a promise here papa no ene ne yere no se mampra me tuna mampra metime kakanka o je time nyo yere tena se ya ja bra bodo obi a tie won so no ne dia ida na mi aso ko ban ko de bisi papa bi a wo ko si fie mpo ne ba na wa broche no si fie na ne ben ne 24 man for ntim go to cement wo fie bi o mo ko mo se my cement and be bas papa ne be send is kan e de ama ne fie of waji o mu di ndom de ama tames kan be bia na mo de ama ne fie of so je o mo dan no mo pe blog mako 70 no mba ho be sere na wa papa si am bi na ha na me firi ni ama o mo de ama o mu wie o mu cho o mo de no be fresh be fa o do be ba fa wa me fa no mo ye adwuma no mo de atos na adu ze hia wa kobo mama ne no asa ho aba police station no be case am mo ko sa ade ne be 3 years no aka o mo mfa mo ni akwa akwache ni okwaje ye no so papa ye de na tra kansan ye fe ye godu wo so asem je zo hunu ti aferu aya blog ne trend so o kam case na ye de kakra o obi wa onyina wo ye nya mo so na za bro o mfa but no ye papa e wanya de afra ne so anya de but na me de baby ya ni bitu ha o mo dodo babo empupu ofa e ho na me gina bupu de announcement na abasa e de sa akura bi ugina ho no be bo mu tumwani na ho so bi kwatu bo fra wani na fo down ho de ya na to ade abo no so no no kopira wa ye kwasea ye nim ne de ye ho wa ye ndasim ko bo ne ketu abi no bi da akura ni nsa ye se ye ndi wa ye se na wa be ye kwasea ba de ode ya nsam go bi jo no wo bia obo za akura na yiwe ni so ba ne na na be ma ne ye ya wi ni sa patam nza apam na be man say nana I will beat you I will beat you that come over my arm you see but no we start try won say wo bu akra na bo say na papa kure ya janu eso na ade na odi aye papa no enye you see but you wan koyen penny 40 but mo minister ma be no ma be na what I say na yakopon ehwe mo but I have to go for my first break na me ba Koowaa continues. Please stay with us. Be back. Ewo D4 ene ewo D4 o D4 na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem sima pe na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha wo kore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo be hunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so onso na ene gi se me wo mu se wo yare na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene e wo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ye frame nana ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be solve gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo nwanwa na be ju nsem me hewura mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da de wo be tena aviane a wo be die wo die wo ni hweku a me se wo de bra enye achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese amen.
nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory, a power bubuano, a big biara sabi opesa umre fee. Now if you bosses say and we say yes, and part this will be fee, a home estate and broad factory, and a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan ye dano, your poor baby, if you know near Daji, if you are one on it or a control, or prefer yes, we are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Yebeboa ama estate tiapo yenim se sikape ya yenim fifire hu asem bible so djuma yeni bia na katu asem amodjuma yenim fifire mi wona woni senti no wo for me ami ko gina ho be bia ye si dan ehwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu wonda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye ye gina ehwe se eniem ekoto te amodini bom the man so twa ehun ni munyam hye ene hu nhia ebe ya nyam nhia so wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso home estate and broad factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dayi prota eni achi prota ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia the prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa che oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bon so da form afenso what of prot ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and broad factory hwe your company no on company kasia and hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina agu cars mu ye dia fugu prot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se guso keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no guso wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya se si fie ni type a wo pe di ama because ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro the time bi a open bi a da besi eye home estate for so ye be di wani e de wa ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bosese brefie be transas brefie e be handa na wo be ye hia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa amodini wom e ma blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Uniadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso ade ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobo ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi echim
sradeɛ ensuo enwoma nketenkete bi na sɛ gregre na cartilage a esi ennompe nanim no eyi free hɔ nti ebasa na wode no eya osonko abetena mfise nnompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrɛw ene sɛ nti no bi hɔ tene ne nsɛm a enye osori gina ne nan so pɛso nante ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne sɛ how abetena nnompe nim ba nnompe se yanka nkyɛ sɛ wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola hyebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru ho pe wo se o hwehwe ban ye be chi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic na say Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompem hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unante so a enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase edu asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante tietiafom kinkimdu ase wo bono me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se ha wo bemu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no ehọ na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center. Alright, Yakwajen Krataba live on Home TV. We're streaming live on Facebook, Koowaa TV GH, live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darko's Initiative, Sam Darko's TV. Hey, now I share my quick answer now. Let me tell a story, Brown. I have a couple of messages. This one says, thank you, dear Sister Diane, for your advice. My greetings to you and your panelists. God bless you all. Offer, please calm down. Offer, you know, oh, I'm proud of you. This is from Evans inside Borga for Yedamasi for choosing us today. I have this that says, Offer, thank you. She has insulted Mami Yebwa Isidu, sir. This innocent woman of God. Why? This one says that hello Diane, is the church not having a washroom? And it's from Francis any asimbisa pa mekwa me wanwa because most of the churches no one uriners any adia enka sebi nya ado say obi ebe wiwi ana obi pupu obetime alcohol, but I just don't know why we there about friend to me and come the so-called washrooms. I don't know, but we are yet to know say omubi and now omunibi and now krana na so den na okọ no question and quenchia. Well, Yakopon Emoyina. This one say, good morning, Diane. How are you? Good morning to you. One fact. So let me come on Facebook Live and see what I have here. This is from Aluta. Aluta says, good morning to you all. I'm Aluta from Jinjani Brong Avo region. Good morning. Bonjour, Le Grand family. That's Diane of Office from your French brother. Thank you for message. This one is from Osman Abdullah. I feel like coming to the studio one day. That's what I think you really want to say. And I will fire some people. Fire some people. Hey, Osman. But then we wish you
we wish you come here one day. This is from Francis Dako that says Diana asking, did the church not having a washroom and the boy really went out to urinate while asked him bisa. That's what I made it no pay about beto just say sebie so sebie nya do timi say computer man ho nsem enya de eko akoda adechi bia no yeti asem foforo adechi bia yeti asem foforo na we de manase na wa odi expose we about bonti de oklemu nyina na say computer man woni oba bi kra da a sebie so sebie nya do mo hwe no watu na gigi mo ba senu krebiom senu krebini mesika kom ye jeno kwekwe no ti yankohwe video na yema still computer man wakodi obi na we wi so asɛ nipa na brabo sese nipa no so na wosu se wan pɛ kwan bi so na wan setiri nipa no ama bɛbɔ ano ho antɔna on pɛ no ho asɛm kora but awurade o ma bɛba wa na brabo wo hu de wonye ne ho sese mo hwa de bi wa mama mi yi ni sei nkyerɛw sei na obehu ni yie pa me yi ni sei ya and I'll be who ni pa. Okay. Computer man. Okay. Me the lady be so ever to her. O de mo hwe lady. O ti uhunu kwatu se on pen ho asem. Mami yi picture we mrasa. Uhunu bi nka nkyerɛ se lady no on pen ho asem baako sei. Mobro we nyesa mobro wa say wonye obia o but on pen ho asem this lady una obi nka nkyerɛ say on pen ho asem me friend enchekura me friend sisi ya enchekura me friend no enchekura lady no beba so na mebo ne odi obi awi ansana my friend no lady kyerɛ sɛ na ɔwɔ bɛɛma a wɔne ne tie na ɔne bɛɛma no ɛwɔ ba na bɛɛma no ne ma yɛ bi nkɔ yie ɛna yɛ ɔtete sɛ computer man no gyina radio so but ɔmo share video na yɛnkɔ yɛ anim yeah we can do more than this yes I know. And about computer man ho say obeka na asɛm akyerɛ no say obeka na asɛm akyerɛ no na waboa no so mo sɔra mo ti radio so bra bɛgya kwankyerɛ bɛma ni gya obɛgya kwankyerɛ maka kyerɛ mo sɛ sankwase ade ni nyina ayɛ ki hwienim. They are all lying. And a lady sorry, Okoja Quanchre. Okono si Bema. Massamini say, Mini Bema netie. A Bema naman in the tiano. A Bema naman in the tiano. Tawantawa o minin tim. Ama crano she ayade. Entino mesrao bomoding. Na ye akwankyerɛ ma me ana lady ede na asɛm kɔtro computer ma anim afei deɛ lady sɛ owie ya computer ma ɔno a ɔso awura bɛrima no hwɛ a wɔnhwɛ wo koraa deɛ gyae mea mɛhwɛ wo mɛboa wo mɛsan koraa bɔ mmɔden ahan adan ma wo me show ni akura ni nyina sister won pen ho asem o moboro wa bi won pen ho asem mama ye duru 1k sisi ana memfa audio so ngum na me free sister no computer ma me si we de eye agrade we comedies na mi yikira o no we comedies keke na mi yikira o no aha na da me di ayi no beba no yembe show na yetene kan bishop so ni nyina nko wie no yenu 1k sesi a na menya misika ni wie na mengumi nua ni mu ase asem na ase kire nyina no
Mummra ni enu wanki na brofo ne nsende me kakra ma me. Ame fa ngumi nua bia ni mu ase. Kamanasi wo ye sofketo wa di asofo ati ache. Nkanya medjuma papa mu no ka yonko sofo anya. Oso wonim no ofre no so obefa. Kane ne nkasa. Ade no aya atra so egu Kristo ho finti pa na mo foforo ne tu. Ade ne munyam hye beba. Ebetra ba bi mekeka kan we nyina mfa ne ho. Esesa den. Ema ni suban na anya ne nsesa. Na no so anyi chopo ni nkobira ba ya wo show ni picture. Aba no kwa na ogu ne ho fi. Ndi wo anya na anya dai. Wo ti asem na se. Anya tom na bi nsusu a nipa bi ho hinti o mu deserve so yo mu se. The computer me ya che wan tse so fu bi ho ba asem. Me ba be kan pato. Di mi se so yesa. Na nyame boaboa wo ne ma no anu wa hye obi abufuo da kopɛ no mo na begu ani mu ase. Etom de danke ani anu ani ni saa. Ka wumi ayo mfuso akɔ ne nkyɛn wo sekye ne ka kyerɛ no. Na trust me ya me mfantu me hu nwama num. Asofo titi wo gana me wo mo namba ade bi beba me frɛ mu fie pa me akasom de ani die be ma no so mo ba air. Omba ma nipa nyina hu saa asese akɔ ande wagimi kura wo wiase obae. Ane kasafo so respect o de be gi asɛm no ɛne se de obetie mentimi nya dan obi tumi to nsa na mafiri akɔ na so dem nya akɔ kyerɛ sa na mo fa so me nyam dwuma na nim abanyam enso odi pa se nipa ni nya no be gina radio so asa we mu wiase obae da ndi agoba ne sa na da kro be se o ma wiase nyina hunu ni o tie Exodus chapter 4 verse 21. Ewurade kasa kyerɛ Moses sɛ Moses sɛ unya akonya ko Misrim bie mu a na ya honwade a me asafo Ewurade me hyɛ wo ɛwɔ Pharaoh anim na me de me prim Pharaoh akoma ndi etomre bi Ewurade kyɛ da prim obi akoma sɛ akɔwe wagimi akyɛ gunanim ase no mfiri gimi nim because yɛsɛ futuo nsa kyerɛ nipa kyerɛ nsɔre itomre bi aya na metimana ase mu nso de ya no ase ebini ni ayiye na na bra wuye wo ya nya me ko prim obi akoma na wo secret bi onim nyina na nipa kro na be sene ne kon na ogu onim ase poto ebini ni mo fa ase agrada ye na me hwa no wo se ne wo ya na bro so de obi a wo wi ase bia be so kana so obi nka de na wa hye obi putupa wo me nipa kro ku onim ase fom se na Awurade na ye okay golo ne be mo aye mre hu se tomle bi na ne wo nya no mfa woni munyam hye mana sa na wo ye wo enti computer man o deserve ne de ya no se akwa we ya za wo Ghana no anu wo hyete ba yie yi na za wo Ghana nso so nya no yonkwa sofo de na so start se wo twa bo mo wo kan se bia fo mo a uhunu sa so no de wo gina bra ne so kwa we ya zama o zo me kasa na se bia me kaika ya na me kra ya wo ya zama me se go to president wo be ya ze bi ma wo ko ene nkofo tipa o mo wo yedi nyesika ye obeye no frafo de na wo bebo so be years be 12 years back ni wo ntimi si wo biem ya mu wa sa nkofo nyina so da so nya dom wo be ka we nyina nipa bete nipa beko anna me nti nipa ase anka we wa yeyi wo ka fo poto de akiro no agya hoko na sika bi wo ada bi ameka se Awurade nsani ma wo ya de bi amfa wetima hye obi banyi nsa wo kremu se wo sika obie TV station ade wo ba ne se ni obedie Kristo se ba panyini ya Awurade agapade what you say Yeah. Psalm 127 verse 3 no Awurade na agapade ya ma na ye furumu abaye wakatua ikasofu panyina kan Bible wonim nyansa sei enke Awurade a kyerɛ sɛ na agapade ya ma na Kristo de agapade ti se ya gyawa ka beto na jeje mu ka ye wonye kura no onye obi anya wo hwɛ because Awurade se agapade no ndi ka be som ye se Awurade be dɔwo onye atuma nyim obi sɛ ye no kura wɔtene ba bi untimi hwɛ no na ka we de ka efa manase ho be efa no isofu panyini ada obi ba wɔtwe konkuru mu opɔ na kan yo ɔsɛ sɛ wo da obi na sɛ onyi nsan na kofie kɔyɛ ne ho ade ukɔ na abusua no se ye ne wa gya ne pon amamra kwa so ye man nyɔfɛ Exodus 22:16 so oni tabi te sɛ osofo computer ma wada baba bi a wonware no yi na sɛ oni sa baba ne da brefie ba mani tirade na ware no na sɛ oba na gya sɛ ne waye nti wo ye na hiwo mpuma awa na kalisika bi fa gya baba ne kwan sɛ de man na bu tirade no na hyɛ Awurade no na sɛ wonni fo wɔ ne ho anamo ane ne tu ye no
aboa de wetima tran wa wo ba nyina wo hwe no nyane sa dina wasam na mo kan ne da bia no mo kan ye dai wo ba ni pa ntia wade ya so nkoyie na mebremu oba no mebremu sa de dentwie no ono na mebremu no woni ba ma to so wantimi hwe no obi ka asem one day pa chese usuba akura ne dada wetima akwati asem ne wada ba wo a ono kura de wo hwe ne de na ya che ne ache ne ho e bia nya ne de kroniska abrabo na ntene man radio ska wada da wo ne wa wo so wo hwe nti anu bia ate wo first no ye na nanka ye kanya abote na na ono nko aba ba ko pe no a diga wo nsam fifire support na nka mo hwe no ezi ade ba ko abeka won de ye de na wo hwe no afa no wa ye di wo ne wo ba bi se ti abre na wo bre ko mpe no o me kan jo se me mpew no to ogu no nya wansan wa ko ba bi radio amasofo na ebo fa won na ada so te won na wuti won fifire ko si so onyem ya ansana obeja ho akọ no wa ye wa buro bi abi na ade se ka ukuna ba de no ye adwuma atani ama no na wi ya sa abeka se won heme onya da yew so for aka no one day pet menyawo ene wo twempna na be ma ne to na wudi sa fiwe egu ni so na be de no ye adwuma afa omusu no omawi ya ne tom na bi abo wo mo no omusu ene omawi ya ne tom na bi abo wo mo no senyo ya njera ha me kura na ni kuno wa ne fa so nya agimi kakra ayan sikanni ho bada bia me ka se oba wa unim so aba na mo adalo so awe no de so unis kam batam bia mo akrokro men se wonte ya okran gozu na se mu njire odi ema bi nya mo ba no bu bia na ni ba ne ye ba ndem fa ne ho wo ye ba ma sa ade no kwa man hira ba wa bra boso so wa wo ba na be tekike ama nkwa na wusi ye wa aja nyeska nyina ne nyeska nkwa na de tekike ensra he wo be kofi aso ni mu kakra no ba di agro kakra wo se me wo papa akankasa de bia chen se fa wo be ye no oba kura na sa tired of you are no be kan agro you tired of point why tired of you man e buba no so e jezani e ni nyina ho e ma pe kasa de of course wo bo kasa bia me na so wo gusu ye bibi esi ya ono akura no wo be firi wi ase kwa e de obetira no ma me nchen ohuru gugu am ya mani fufuo bi adi e de atwan wo na ba asa be we ni e de no ayen sa no agya hoko be de na ama ne nko ba bi obi di nkomo na ye ne de obegya ne ho go bible say wale mu nyina ma na emre star di o motia ne emfa won sa iso otimi ma ne nkomo bi ni ma ne timi nyande obi di sa nkomo no obegya wa akọ oti asem na se je la sere sa de ni na ya na ma ya bobo adaman na ne ye hefra eno na wurade pe twiti ni pa ni ye o se do me si say free me so ko mo ma anya ne yetre ntu nu mi esen a man yetre nko so won ne ntam da so ene ne e be ya da kura na hwe ntimi all right masra mo ye nyina ye ma ye ni na wo sa na ma relationship ntimi nko nanim ye nyina ye hwe na se emwa ema relationship enko nanim because what you want others to do to you, do for them. Do the same. Do the same for them because person with maybe they mean crocro, but they crocro me there. And the next say cookroom and a woman. If you trust nigga, a copy more a United Television so then who started a show, your friends say United Showbiz. You know about Tracy Boache, what's name more. Now come on to try a course so Emma. If you trust nigga, any just say Tracy Boache. It was fun though. Those of us it's me because of VGMA show no matter but I bet you just say Tracy Boache say it was a slip of tongue wa bra on Kennedy nyas or can say what talker Eddie ama if you Schwarzenegger and Eddie ama wa ba bonta be say a slip of tongue no from on talk I be MF Schwarzenegger. So Schwarzenegger anyway, yeah video na jumped on Papano issue 2020 election year. I know what can be. Okay, say. Papano asemi na so you said if you are best no said your best and yes I can asem sound not here our own say if you are someone for me involved on kebi on bosoda e dey na won ni ntentia oh so udo no do ni bibia ka be na atoma no mentoka mano ne form ya na me ye video na mkasa matoka mentoka mano. But what I'm trying to say but have you rendered apology to Ghana and say on talk am fear because she came out herself. No, but one kasa have you come out to tell Ghana and say remember out but me feel say if you e be correcting no nti eno no so time now komane was show na you say Ghana for be JD oh na make us abe no bibia me meka no mo be JD o ma ji di o mo jiji but at the end of the day me tim fie
And then I want them. Who a fear diamond appear. Oh, we're just friends. We're good friends. Don't say only diamond for no monkasa. But maybe diamond no. I saw she had different a year about a fear, but a social media sense him. And I'm a bear fear, so me who say fear also has no problem with diamond, but a social media. So I was like, fine, I'm here kwala woman them, but let me try this and put them together. Since I made you me who say, and you be serious, be na omon fan kasano. I made a conference call. I called her, me and said Jina Fonso, and that was it. Since then. How do you call your gang? A fear diamond Tracy. Mafia. Dabi ya me kasa memo bi ye yom en hawasum die. Nkofo bi de kasa na aye yie. Be ka kiro se wo ho na eni ho. Nduma ne top pressure ma wo be kun ho. Udu ti be kwa akwohye bibim na oto wo gina ho me. Brad. Onipa bi nya ne ho a. Me nsuro ne ye yo no. Senifie ahode do so a. Efisa sani kuro ni wu a. Ori mfamu bin. Mfamu ba akokora nko. Na ni monyama wonya na saje so ni na chi nkwa asama ado ho. Edi se wonu so obi anya ne ho a. Me nsuro. Na ya futu ade magana fo no no. Very huge. Ebra sabita frache. Ya tinsa Canada Japan ge yenyen. Na sam ne passion. Me kura matoka so mesia ma we na we tere ge we ne ade obi so atoka ama ne dia obi agidi ne ge se wanya sika o o me panyine no wo kam ye wuso ne ye pe uye ye kana ye Japan me pa acho wo na wo pa acho no nkomodie no sebe ta frache da bia wunu ye no so be fiti prako pa duru a wa beto kakanka enega na ni bi eti obi ahunu so onye ne kwafo o ma kan bibi mo bi nhyeda mfa nhyeni mu biem go ma hunu so nka no kure na de ba ko mo nhyere so no one mistake ebe pe pe ni mo nyamo wanya ni mfie bebebe ni nyina oni pa bia so ani mo nyamo sa na uye yi so ete sa na mo nim titam bi o mo hwe ska ne gya ni mo nyam no o mo gya ni mo nyam na to akire enso nke no na kristo se e wo so oni pa unya sa tini ayase ne se o mo susu ntwan tro okay mun kan ye wo ho eno na ye modia eno na osoro dia dom ho ne nya asumdie ne ko ada bia so betwan tro abesi wachi no kora ye wan kontompo ye bebre odi ba bi o twatro bia da bia odre ne obesa aka biem ani o kan no kora ne ndwene na asem ho biem ko ne o kan o friend thousand times ana tie ba kontompo ni se wa kan se echina so ko busa radio man so no adwene no ho nso ato radio ba no o ka wi yes no o ka wi ye na adwuma wura nso te no o friend no so no adwena to da bi o hawo da so ntu be twan kontompo be hurihuri de kan kura gina pintin mesre mo ma me twan tro bi na mfata no onim tro twa obi onim tro twa no twa itimi teki mfie ne ehuna chire awodi eni na anu ni nansa am ye hunu ne to nti mesre no pa ntro mfata no it was a slip of tongue say so untade mo bi na ase wato na ya no fom untade mo what my plan is wato aplan ni pakro din nyina was a slip of there ana bishop mi so could it be say you know bibi weche se enkasa enka ka say one time me undimi nkasa okay na me so mata ma ya da be shem se ma me nkasa ma nta okay undimi nka enne so no na ebi na kogutie na so ndaye ubedi obi agya me ehunu so onye ne kwafo de ase ne etoje wala wan ne be pe ni munyam no so obi ntime to se ni munyam na ko on donkune ubako so okura ni pa kro be ko wafo ni munyam ndi ntrankasa no otwato ne so na ne wono ani no ho se so ni zabia no be ye no mfa nche ndi ane wo so ba ntembe kana dia so ndi but you be ko ani ma I think say that's the story you want to know but Mr. last question we say enti we ya wa ba be ken ebetimi de bibi fufuro bi a masani afie pe me wakan to medi watam nyehwe ne mum ne ebetimi de aba ne se Ghana fo anyi wunni biem e wonya ne kwafo na fe ne ebetimi de aba biem ne se afia no be ya ka later ne wonya wa odi be refer esa ne biribi be kan tro se ya boa oben me no wi a sa ka do yo sa be kan se ntino na wa na abu abebo enam ye free de ahunu ne ewom yatumi to na do anya ne de a kina obetimi ne wanya tu ye bibi adwene ho ofa odro me we ni ati
minute to now. All right, then maybe my line is not on, but then I have a couple of messages here. I'm a person making kind be Eddie Emma whilst waiting for your calls. This from Amankwa Boss that says that we are tired of these people. What's going on in Ghana every day or nowadays? Amankwa Boss came back to say that bragging. They kill some Ghanaian celebrities rough and Kanakabium. Obiba Nana Yao. Offer wisdom talk. I have a caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Nyanko Padum now, swear. No, I'm sure I'm going to my family. Your friends are not going to make a Safiko for India, Abu, Eastern region. Alright, so I'm going to you. After offer. And then after we see about who for the another after we be computer into the pen asem. But after another offer, after we are sending any Europe because who kill Manafi Diana or satisfy fire. Send them pass on your banana, send them pass on your banana, what you and satisfy. After offer, after we computer in Europe. So, I'm going to come out on a 12 minutes. 20 was in a woman. Yeah. 20, no, when you put them pen asem. But social media is also video with here. Almost no boniados no. Almost no boniados go say already make them you make this or you go school or you shall here. Now when you to come up. Now on that's what the beer on one now. Let's say so or the you give a boy pony. Or what's away or back with this get grow. Me for some okay so then you know in the social media no na boniados no. Yeah. You won't what's why me for any it is a woman to be to not what in the moon. I get near my edges all yet. But I'm only going to do I say, Union Gariba, thank you so much for a contribution. Hello. Hi, good morning. Hello. Hi, good morning. Good morning. Oh, no, me too. What's up? What's up, boy? Nyamla more question for one say. Oh, yeah, you. Yet away. Now, I'm going to so that they will come and go, but I'm sure, but I'm going to be able to go. Oh, me and my club, I met my wife over the same snail go. And but I mean that I was put out for one of my channel. On the Mopano, 13 years, but then that's okay, not your good. But I don't know yet. I was trying to find out about the person and the person I had after that, yes, so I had it. And then to see what this is about to have an answer. What I say, you will be saying, I thought I could say, you in doing this. What I tell you. What I say, Carmano, the Carman, you did after that. Don't go for the corner. The red one. okay. Yeah, that's CP there also. It's my friend. I will call her. Hello, good. Hi, hello, Diane. Good morning. Good morning. Pacho, Yenteo. Pacho, Congress, you know, because every Kumasi says, hey, Congress, me Pacho, Yenteo. But me more about another place. Now, me tell of Faluma, for far. Wakapata Yamisano, Nanyamiko Sunkunuko. Now, me tell lawyer defense Amakwa, yes, the part Frankel Richard, and then me tell Pacha for, then me tell Christina of what they say. I'm saying, when they were for Luma, my year came over the yeah. Now, my name Koso, I'm saying, what for you, Fatu be fire, Papa, who's a banker, and then I go out, and I wanted to be managed at Akradai. I'm saying, and then. In 24 and what I have been done, you will have sir, and now for that book, and the producer more for that. Then to study, Yama, we are a grata. To make yourself with people who are saying, and never for the one can be. And the papa who should have brought at the number to and yet they are not in the Kubiala, and then no listen. And no one say I would do honor, and I would blame, and they said the attempt. And then at the second to see, and then they go back who's a papa who's the bottle. And the who's the bottle, one can tell the party who come with Mama. If you ever say, as soon as you are Ghana, I know, who's the business are with. Oh, we lost you. So sorry. Wait me after back. I have 12 minutes to go. So quickly call me back. And I was interested in your contribution, but unfortunately the line tripped. So call us back and come and make your point clear. So many messages that a work for this. So if you see Diane, good morning to you. Tell the nation's uncle that he's a wisdom man. Madam Diane, morning. Yeah, Joe. So now I want to say.
Hello. Hello, ya Joso. Now what to say? Good morning. Good morning. Abomie. Nyame adom na wo so e. Oh, me tell kai check. Bishop ofa. Amisha mo nyuma mu di ka se obuasi. Okay. Hello. Ya ba cho kasa mo anu nko. Me ka se obuasi from chat. Kokotesia. All right. The program you me fa na ta yeah, that's it. Oh, what all right. Okay. Bishop. I send you all can be an or a soft one called a prophet, and you I send you all can be a my. You say me share TV, the American soft be at the cat soft bureau. Can say, which of us are my own cannot TV doing or a prophet and can be more. But you are come on, no, a mamma. You man, and Costco. Yeah, that's it. Say also, what friend? Hi. Congress, my friend. All right, Congress. You for the second time. And Senate celebrities for annual year and what can happen. I just so blue and family before no. Sunday, and we are in a bomb. She is watching a bit of Santana in this war, not a movie. Oh, say a proper camera. You could be enough hours as you so. Oh, we got it in Tamano. What for can't be there? And you'll be away in there who also will be there. And then, of course, no offer. And they could reference to go assistant to Yankata at this FM. And come the question. And now you're going to go what you call goodbye. And come and no wonder as a minister. Meaning, I the free Yankata never to watch it. Cut them out, Kayano, or the cut them out, Kayano, the best example of you. If you're a celebrity for one another, the most of them will put you, number 42 or no more. Would you know my power? A bit and for some great property, so celebrity, I did it from the someone in this level. Shamia Catholic Papa, I remember I met Diana who took years old, and there was to do my step piano and the one of them, someone of Papa and Yaki, 8 years of years, and therefore I used to the movement group, and you didn't come after I did it. I can be dangerous, I can be the two things. Yeah. Moving I found the quest, when I need my never the quest for nothing. On the way up to say, you could come to that for good you get, you did the how, and you are very, already, I could bring my coffee show. Yeah, that's the piece. I want to have a contributed 10 minutes for me to go. I have a caller. Hello, good morning. Hello. Okay, let me read this. Hello, good morning. Hello, wapi. Oh my uncle Pando, me who now say. Papa, Bosso. Oh my, that's your uncle. Oh my. You could money. Nay, I'm to see a tea and can't away yet. I said, Nana Brown, dear. In that, Anna Brown, I use more dear. And I use it. I can begin when a mamma and anybody comes. But it comes so swap. What do mamma and the mamma is ready to do nothing? It's necessary. 1 hour car for the tea. You know, I'm that. Nana Brown was one wine also. Let's say, applying to for crying out 1 for now, or yeah, I would get the match. It's not say. Young son, you better true woman, anyone. They just you be a better what it's on. Alright, yeah, that's the piece. So, Wabasso. Hello, good morning. Hello, good morning. Someone or Papa Diane. Oh, do Pasha, mean you. He came and took out. Eh, took out the phone we are.
Happy Mother's Day. No one can fall and say, Radio Man says, so I was don't worry. No, man, Happy Mother's Day. It's no man, Happy Mother's Day. It's got them, yeah, Mammy, is that it didn't want to some power, which makes super power, ever can prove my job with 2 minutes. But what my mom will a computer man. Because of beer not to work to do, then I'll know you. I put on the morning, yeah, I did that before, but I think it's going to move for one. We can that more than what you were trying to Yeah, that's it. That was a phrase. He came out of ready for. Yeah, the one you answer, Papa Michobia. Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Good morning, Jan. Mbacho into. Mbacho Mediana Club, Kumate. Kila Mbacho into. All right, Kila into. Kila into. Yo, Dan, Mbacho, Masma, there. Never a car plan there. A year to know. There's no optional young quack or towel. Yeah. And on social media, don't you attribute to the bar. Let's have a time out. We are going to call one brown branson yet. As well as on the background enough. There's a wood you could more than it. Then it keeps you to be drunk as I have a tour camera of the other figure with an other one time. China can be for Ruby down Kirby. Then I can't go on your video and obviously be for more on the cake. And just from crying on mobile and I'm going to corporate more social media. One in the video, now one in the video one. And it become a long life. I was in the social media book on the boutique and I just was we can't tell you who to say, but on way I did a boutique and I'm told you I'm being checked. I'm not going to social media. It's not good to know about Konobi, no Koowaa, the Koowaa. But you're saying me on the social media. I want to go on you and walk on them. The one I don't think Abraham Pine. I want Abraham Pine. I say Abraham will be. Okay. The Mujabi in front of them. Happy Mother's Day. Bye. Medasi P. Killer, Yanko, Oishra. I really want to okay. A Janaba. I don't know if they can take it. Nice one, it's I didn't get I'm in here of Lumba. I'm here to Dubai. I'm going to system. You might bomb a man, American, man, okay. I didn't get me, Mom, Corinthians chapter 15, verse 3. All right. But if we say mobility, any quarter, because a foot to a mobile man, you could imagine when you say mobility, any quarter, Nakopo system. Amen. May I jump out, woman, or my Ghana. Amen. Oh, but you're Nash. Diana, Diana Balina. Hello, good morning. Good morning. Pacho mean too. Pacho Casa. Mane kakra mami. Okay. My. Me so me da say ofreye. Be asama. Oh, what's about? Oh. Of about what's call? Alright then, so last call I'm running, so reach me then. So last call I'm by me DVC now. I think that's it. Let me use the rest of the minutes to read my messages. Me 4 minutes, okay. Me away from Amakwa, okay, Amakwa boss, I think I've read this already. So let me come here and see what I have here quickly. 1 2 1 2. Okay. This one says that. So what is the main purpose of the group, please? I don't understand or message now. But the Abanum of a good morning, Koowaa all the way, but I'm finding it difficult to get through today. Numbers so no ana ofra ebeba minim the entire ofra winya. Hello, good morning.
Good morning to you too. Hi, good morning, Diane and Bishop. Wisdom talk. Agrada should calm down. It's too much. But that's Nana Brown, eh? That Nana Brown, eh? She should go and fix her body. I don't know. Maybe I can. Anyway, I don't know. Okay, main kind message. Bia, bium, 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 bium. All right, Bishop. I can't see my baby and suck. Yes. Okay. Oh, Papa, your child. Okay. 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 Sir. Sir. No, sir, Pepe, radio. Okay. All right. Sa pepe. Ye kwa ye fasida Emma ya boafo a abribia no mo eso ya sazan koma odifo na ebo ajape kropa ya da say home estate and block factory for ye demonstrate sans na buy about center atonso agogo aya sabe na chi as a PC enkoma wonka se mu no mpe bia ya de bia fakodan no odi no buna ha ba ne dun se be saya de no e de amount and I don't pay as a PC enkoma CJ fashions come say make home for my outfit man CJ say oba atade bia pese wo hye no ranging from AMA and AMMA 2-piece clothing, 3-piece clothing, short pants, long dress, mini dress, and cranta de BBA. If you want to become a fashion designer or sebra or man share me and Santity, 3 solid years, then you're done and you're free to go. So and at a DB episode, you just go and then make your choice, and that's as simple as ABCD 0268 505021 or Frena or say Obey Claudio. And I don't pay young faster and mommy director a year Ochunozo or no. And now or directly show ye Eddie Emame, executive producer for the show, Ora Sam Dark, who's the CEO himself, and Afe Omar any famous, and I MCR Eddie Emame. Na me kwa mecha me mame Kate ewo opwasi oni me papa ko jedo hene mecha mo papa mecha prophet Ebenezer Adakwa Yadom on soft chief papa mamu yana ache yakra mo adom do no chira no sia ebesehia ne mum nondu shame e Kumasi 104.1 na me fa Kumasi Power Mid Morning Show no Emerald. Until then, have a beautiful day. Bye bye.